Assalamu alaikum dostlar. Bugün cuma gün 10 oktyabr bo'lib qoldi. Hozir Los Angeles'teyiz. Long Beach'te qara tushib ketatam 405-chi. Highway men kommentarlarni o'qib qo'yam. Moskvadagiday probka bor bo'lajaqda debchi, bu yoqda dile probka bor. Probka janga tiydi. Shu probka men soat 3gacha borib jugum olib olishim kerak edi. Hozir shu probka menen shu turishda ketsam jetishmay qolamda. Hazır Gorgozada deme 2.48'ga barasin depçi. Ben geldim de. Bundan da Troy konteynerlerçi. Üçüncü top geçim gerek. Aldığında poyuz yol varken. Poyuz yolun antı tosup durup aldı. Ne kılış gerek he? Skoçaya üspeyde hiç gerek. Ekiden 53 ettik o. 48 Gorgozatkan jantan beri gelgin geçeyen 53 ettik kaldı. 2.48'de gelesin atkan 53 etkende geldim. Gelsem natural altırın nazırda. 53 et öttü. Ondan da jıktım geçim gerek de. Az daha toktop olmasa hele. Bu turu toktop kalmadı bulç. Ondan durbaya. Şunday konteyner yüktaşıyoruz gerek de. Nazırda turamız. Arka jakta traktör jıyılıp kettin alacakta. Hem olsa onu alacakta koyup geldim ile. Hemen jarım jolga gelip kaldım ile. Aylan öteyin depçi. Бұл болса арқаға кетті тоғайра. Насиби да. Насип қылса аламыз. Қанша тосқол болса да насип қылса аламыз. Бұл болса жоқ. Мен чекин қыла тұрған жер ол жерде ешкенде. Тағы тоқтауда де бұл ей. Бұл бұрылуада тоқсайды да. Шақа шайын айдап келіп бұрылуада. Бұл поезд мені жаман ойнатты. Ем алдыға кетеді де. Алдыға арқаға мен болсам ал жаққа өте албай тұрамын. Чекин қыла тұрған жанына келіп тұрамын. Ана жерге кіріп офисте ошалып. Ұштағыз. Әмі бір жолы кетті ұқшады, қатулап қалды. Әмі бір болса кетті. Не деген жақшылық бұл? Арты түгенбейді, көрінбейді арты. Бұл не деген жақшылық? Тоқтап тұрып, қара арқаға кетіп ұштады. Бұлар издеваться қылды. Достар. Тұраттамна дағы ділешім мен ашы зерейіп кеттім. Өтішке қайра-қара чалады брокерлер дағыч. Оны олсы ұқты оғады. Ал жаға қойып қойшып. Чадат делім барчы. Секен өтіп кетсе қош еді. Я бисмилlah. Опа, әлі байылып үшін пеймі деймін да. Ауке. Байылып үшін пеймі деймін да. Мұнан қарсың қарай. Мұнан да контейнер үштіп кетшілген келгенім да. Мұна ол ofiste koy. Nazire girip çekin kılıp başlayacak. Nazire girip çıkmak. Ne ofisi? Bismillah. Hello. Hi guys. Girip çıktım nake. Turbay. Bana yolda görsetti de bular. Nazir'e geliş için arka kaydap durup bundan aylanıp hamdan Nazir'e gelsem ötkende. Kıskası. Бұл да көпке тұрады ұқсайды. Мені 16 жерден бұрылдағы арқаға қайттағымдан айланып кел дешті да. Ошоға мен азыр ұшында қылайды таман сілермен бірге еңді. Құдай сақта, Құдай сақта. Опа, Құдай сақта кетті кені. Короче, бұрғанға мүмкіншілік жоқ. Бұл жерден арқаға кеттім. Арқаға айдап кеттім. Мүмкіншілік жоқ бұрған үш. Жош әтіке кен тиіп қалмасы да. Bir kilometrede arkağa geldik. Da жүріп başladı. Kıçasta bu. Hazır hemen razırat oturup uçakmen aydı. Aylanıp gelsem ketip kalsaç. Короче, aylanıp ket adam. Ben aylanıp barğanга çeyin poyezda ketip kala turan boldum. Бұл жақта aylanıp келгенге светофор, пробка. Poyez kaçan жылышы пока белгисиз болду да. Ошон үчүн. Hazır түз барып оңго, андан кейін солға кетебіз. Солға кеткенде эле сол жақта азыркы биздин бара турган үй турат. Жий салып көбүр жеген дайылы, жий салып. Мына бездомныйлар мына жерде жашашат, мына кара. Темир тезек чогултуу ушерде жашайт. Мына жолдорду карап койгула, американ жолдору. Батпайсың.
Ушундай мындайлар ташый турган, контейнер ташый турган жолдорун чоңураак кылып койбойбу, мисалы. Кененирээк кылып оңдоп койбойбу же. Кара, бул жерде ошончо трак өтөт, ошончо трак. Контейнер тартат же башка тартат. Мына жаңы поездар да дагы эле турабы же кетип калдыбы билбейм. Жарым анда турат. Азыр жетейин деп калдык. Кайран гана убакыт, кайран гана мээнет. Мына жерди тосуп турганда, мына мен жанагы келип кеткен жер. Мынакей. Айланып келип, мен кеткенден ачылып кетиш керек экен, күтүп турупчу. Азыр кара, мени карап күлүп атат энди интириктер. Нер тосулуп канча турдук, мына. Сөгүнүп коюп, жиним келип кечиресиңер. Карам нер турдук. Кирелем. Мындай эки трак жүктөп байлап атышат. Кайга кетет билбейм. Мына монстр менен жүктөп берет. Бул жерге келип алып кеткенмин өткөндө. Азыр ушул жерге токтоду. Аркасы ашат, аркасына жүк деле чыкпаса керек азыр. Мындай жака жүктөтөбүз. Примерно мына жерде мен туруп страп чейин тартканга мүмкүнчүлүк болгондой месте калтырабыз дагы. Жүктөп баштайбыз. Кыдырып айланып келгенге чейин. Сталат. Шумис Холлинг. Жаңы компания. Жаңы дегенде совсем жаңы эмес, бул негизи иштеп аткан компания. Биз негизи ошону биргелешип иштетип атабыз да. Ошон үчүн кимде ким аз көрүп аткан болсо келиңиздер компанияга, чоң иштейбиз. Бизде таза рейд, эч кандай катмат жок. Ал жагынан кыжаат болсо любой время келип сурап алсаңыздар болот. Бул трансформатор, жанагы солнечный батарейкаларга коюлган панелдердин трансформатору. Азыр алдаркасынан чейин тартабыз, эки жерден үч жерден страп тартып коебуз болду. Монстрду карагылачы соңду. Контейнерди чакта алып келип туруп эле. Ушул трансформатор 15 тонна чыгат экен. Өз негизи мына жагында 22 тонна деп жазылып турат, анан тоннага чакканда 15 тонна экен. Мен баягында тарттырганмын да. Кое бер дедим. Мына жерде мынча месте калды байлаган. Жаман орун трейлерчи неме. Болду. Эми байлайбыз. Чейиндер менен тартабыз. Жиктерин байлап коюш керек. Салондаган жиктерин. Эже кичине кылган тура. Аркасына бир чейин тартабыз. Шунча жер бош. Мынакей 3 страп тартып, алдаркасына чейин тартып койдум, жынжыр. Кимде кылчы? Алдаркасына тарттым. 3 страп тартып койдум. Мынакей аркасына дагы тартып койдум. Мына болсо ошол жүктөп берген Кытай экен. Мына болсо дагы эле ыргытып жүрөт. Мен келгенде жүктөп бүткөн эле го бу. Дагы деле ыргытып байлап атат. Жерде гел мурун жүктөгөн үчүн сразу эле шык-шык ыргытып, шык-шык жүктөп байлайсың болду азыр. Мына кагаз берет, кетти Кудай буйруса. Жөнөдүп Кудай кааласа. Эң акыркы кел биринчи кетип калыштан келсеңер. Жол экен башка. Эмеч. Поезд жол экен. Секен кетейлеме. Поезд жол экен, айдайлы. Адамды бара кылган башкага жарабады, бу поезддар болбоду эй. Пробка жокпу деп сурайсыңар го, мынакей пробка. Чыксаң эле пробка, каяка жүрбө пробка. Мына көпчүлүгү чоң машина айдабагандар, чоң грузовой автобус айдабагандар билбейт да, түшүнбөйт. Эмнеге дистанция кармап айдайсың, жакыныраак айдабайсыңбы деген ушундай комментарийлер жазылып калат. Акылдуулардын сөзү да бул. Өзүнчө эле бир шокун. Эмнеге андай билесиңерби? Бул дистанция кармабасаң, оор жүк ташуучу унаа сүрүп кетет. О алдыда машинанын наркынын астына алып кирип коесуң. Ошон үчүн дистанция кармап, чоң машина айдагандар өзү түшүнөт. Азыр катындар деле айдап атпайбы. Анан
Тик одан баш көтөрүлбөгөндөр же болбосо бир техниканы түшүнбөгөндөр отуруп алып комментарий жасап. Анан неге алыс айдайсың, сен жакын айдабайсың деп. Ошо достор, азыр мында ой келип атат мага. Мен азыр убактым бар. Трейлер токтотуп коюп, Amazon тартып турсамбы бир күн депчи. Эртеңге чейин Amazon тартсам, наракка беракка бир жерге алып барып кайра алып келсем, андан кийин бул трейлер кайра илип алып кетип калам да, убакыт бар да менде. Шунда ой менен кететем азыр. Тракстапка баранчы платный стоянка болсо трейлер чечип коюп, анан кийин Amazon карап көрөбүз, болбосо Amazon алабыз. Пробкада тура берип, күн кеч кирип кетти, караң кирип кетти. Силерге жарык болуп көрүнүп, караң кирип калды. Машиналардын баары фара жагып жүрөт көрүнөт. Мике. Бул батып кетти. Пробкадан чыга элек мындагы эле. Куда каласа мына биз ойлогондой эле болду да. Азыр трейлерди таштап, бөлөк трейлер, жүктөлгөн трейлер жүк алды. Лас-Вегаска жеткирип таштайм, ошону кайра бул жайга келип, бул трейлер сүйрөп кете турган болду. Мен кызыгы тракстапка барып трейлер таштайын десем, тракстапка трейлер таштаганга болбойт деп жазып коюшту. Ан барып айтып мен ушундай десем, жок, таштаганга болбойт деп таштатпай койду. Анан биз азыр мына жүк алган жер менен сүйлөштүк, бул трейлерди бул жерге таштап турабыз. Андан кийин ал трейлердин жеткирип келип, муну алып кете турган болдук. Азыр келип калды, Кудай берсе. Мына жерге коюп кой дейт трейлердичи. Мен трейлерди мына жерге коюп, анан азыр трейлердин иши көргөзөт. Аллага аманат, ушул жерге трейлер таштайбыз. Сонда келем мына кактус. Калып. Ушул трейлер коебуз. Мына күч күтөт, азыр мен трейлер көргөзөм деп. Сүрөйлү кетели. İçkeride geldi trailer. Жүктөлгөн таяр трейлер дейт. Мына трейлер дейт. Мына актын жанында көк. Шу дейт азыр. Тартып кетели. Биз азыр Лос-Анджелестебиз, Лас-Вегаска чейин 300 майлга ушу трейлерге канча берип ойлойсуңар? Комментарий жазгыла. Az baratan açıp bergen mujik turup alыптыр да. Анан трейлерде өтө жакын токтотуп койгон экен. Мынанысы бура албайт да, экинчи трейлерге тийип калат мына сабычы. Сабын чыгарып туруп бураш керек да. Кой-как дегендейчи. Всё. Мынакей бир сыйра тартып койгон, бул да азыр күтүп турат мындайчы мени. Бир сыйра трейлерди да видеого тартып карап коеюн. Ошо достор, азыр Невада, Лас-Вегаска кетебиз. Трейлер мындай арты култанган, жүктөлүү. Өздүн трейлерди эртең Кудай буйруса келип алып кетебиз. Азыр муну мен диспетчерге айтып койдум эле да. Жүк болсо алып кой деп, жатып уктап турайын деп. Кичине көз илинип кеткен экен. Чалат. Тур, нормальный жүк алым деп. Все, короче. Алып туруп да ашыгыр. Шумиц полный. 300 майлга 3000 алып тур да. Вообще красавчик дедим. Burada kalsa 15. hayveye geçip aldım şu menti. Tüzle bar Nevada'ya girip ketebiz. Nasip olsa 4,5 saat, 5 saat jüretkemiz. 257 mayl eken bolgonu. 300 delem esken. Примерно 300 dedim ele. Navigatora vursam 257'ni görgezdim. Жақсы oldu Kudayga şükür. Dostlar 4 ton 12'ni tuttuk. Kuda kalasa jetip geldik. Kuda kalasa jetip geldik hazır. 2 mayl kaldı. Sonda geletkinden trailerin şlangası üzülüp kaldı. Eğerlik dolup kaldı da. Kapıran görmeydi. Ne dedim o? Anan men böyle koyulu eğerlik kılgan boyunca sürüp geliyor. Sebebin anı kütü otursa go vakt kedip de jasatkan içe. Anan böyle itiraf kelip tapşırıp salganımız jakşak boldu da. Anı kütüp jasatıp жақын эле калганда биле атпайм, капмай калгандачы. Келдик достор. Ал адреске. Ал адрес. Азыр эшикти көргөзөм. Эшикте кандай эрлик болуп аткан. Мына жетим иштеп турат. Ушуну кайсыл жерине парковка кылыш керек билбей атам.
Azma odasını arıp işte ün çıkıyordu. Şılangası teşilip kalıptır. Ona jolda özüm kütüp jasatkanı vakit çok. Haydap geleverdim. Südürüp alıpçı. Mınan içine bilbeydim. Ama kodunu aytkan hazır var atan. Bayağına kodum yani kulüç olsa şu terip görüyoruz. Mına жерде трейлер тұрады да, ушул жака окшойт. Мына теріп көреличи. Ушул жака экен. Ушул жака экен да азыр. Мына жерге кирип бир жерине дроп кылат экенбиз, болду, кеттик. Кеттик азыр келейли. Қаралы. Мына ушуланга. Ушул чыгады. Азыр менен воздух чыгып атат, газдан берип туруп атырып коюп салайлы. Мына эрлик бул калгангандан карабайсыңар. Воздух түшүп кеткенде ушундай болот. Воздух түшүп кеткендечи. Мына достор, Кудайга шүгүр. Тыкылдатып атып араң бурдум. Мына же тар экен да. Көргөзүп коюн. Анын үстүнө воздух чыгып кетип атат. Бакы малый оборотто воздух чыгып кетет да. Мына жерден назад берип болот. Ушул жерге азыр бутун жүрөбүз, трейлерди үзөбүз, тартабыз, кеттик, Кудай кааласа. Ушундай достор, азыр мен нары бери үзөйүн. Каралы. Шлангасы жолдо үзүлүп калыптыр да, эмне болуп үзүлүп калган. Каралы. Короче, воздух чыгып кетет. Кыскасы нормально алып келдик. Кандай болсо да. Проводтор düzdüm. Butun çürdüm. Nalcanı tarttım. Maldı kaydayız. Mına Kudayga şükür. Ben mına ne kılıp alıp turmун. Basa turgan jerini izlep gelip alıpmын. Görse basa turgan jeri jok eкен. Trakты жакын айдап келсең açılat eкен. Şunday dostlar. Nevada'da bu Las Vegas palmelарды карагыла. Ошондой достор, эми Кудай кааласа мен кайра азыр эс алып алып, бираз анан кайра жүк алып алып, Amazon тартып алып, Лос-Анджелеске кетебиз. Кийинки уландысын кийинки видеодон көрөсүңөр. Узарып кетти видео. Ассаламу алейкум, баарыңызга кутман кеч, жакшы эс алып.